Ole ama sain cross to ruk pon chuana channel milong wai thlak sakamilo thlir sak thrin tu zong te in zawine kanal pai su Krista min chi baile vek ule tu lai hian YouTube lama Faith in Christ channel nei tu pa hian 7 Day Adventist ko khan le pastor PL biak chona thu soite aron bei chiam maya an thu soidan le an zir tir dan ni hau lo puin aron pu chiam maya hetianga ron beina hi pastor PL biak chona phei chuan chan le tlaka angai lova tin tu lai hian chung kalama har satna lian takin atlak bu ka wangin hetiang lam hi boi pui man lo hrim nima sela he Faith in Christ channel nei tu paina 7 Day Adventist ko khan le pastor PL biak chona ron beina thu hi mitam takin an oi ve thei mai dona karina wangin keima mi mal thanem ngai nain react na hun karon nei dona ngun takamin lo ngai thlak sak theu turin ka so ma cheu tuna Diklo taka beina le apu na lo ngai thang 7 Day ko khan ten chandam thamon na an nei ve lo ti mangin kan soile dona ni an ni chu an tha mong ve lova tlale thei kai le thei tlale thei in kara khan an dinga chumi chungchang chu kan soi dona ni an pastor te soi nge ni boka an mani rin dan ani bok an tha hi alo mong ve lova ole tuna khan 7 Day ko khan ten chandam thamon an nei ve lo an ni chu an thla mong ve lova tlale thei kai le thei in kara an dinga chu an pastor te soi nge ni boka an rin dan ani bok tin aron soya apu na hi adik chem chandam thamwan na chon lo nei lo rengem 7 Day Adventist ko khan le an pastor te hian ang tin nge an lo soi lo ngai thang o Pathian khongai na chuan min ngai damin thiam min chantira misual dumber avar na chu kalvertisen luni tiang khan ngai dam kan lo ni ta Pathian chu fakin omro se chu ngai dam sual ngai dam ni in riat nom ziale thamuan thak zia hi lim huam na po ani chia lo lim veng na ani chung ril thamuan veng na ani tong po nu bual lim na po ani lem lo lim na nget chet chung rila ain tua thamuan na nget chet te hi min pe a chu wang chon khovel ka fan na po hian thlo theina kan chuan lai te na chang chuan kan tla to mai do mati tur te pe ka tong ve thina khati lai po khan thi thamuan na kha kan nei tlat ole khatiang kha 7 Day Adventist pastor ten an lo soi thin dan le an lo zir tir thin dan chu ani zoka chandam thamwan an nei ve lo tia Faith in Christ channel nei tu pa hian apu na chu dot mai ani ti kha achiang em ani tuna adot soi dang lo ngai thaleng o 7 Day ko shana thing puyan in lo chante voksan ei lo chante sabat an lo ser chante thutlung hlui dan an lo zom ram na chan hi meidilan lo em wangani a chan chu chandam na an lo leang ti khan lawa ole tuna khan 7 Day ko ran ten thing puyan in lo chante voksan ei lo chante dan an lo zom ram chante hi meidilan lo em wangani a chan chu chandam na kha an lo leang ti an lawa ti khanan ron pu le mi maya tuna pu na hi dik chem kan ngai thalenga tuna video kan ngai thak tur hi Faith in Christ channel nei tu paina 7 Day Adventist ko khan YouTube lama aron be ma de to YouTube pa upload to shemhun chungchang Bible zir tir na part 2 tia a title po kan lo da kha ania ava bel chiang du kan omani chuan a video hi a fullin YouTube lama en theina omrenge tuna ngai thango Pathian thu kan oi na tur chan a hi khrem mun la om wang ni lovin Pathian en min mai wang le chatuan ram ro pui lutuk kan chan tur limom lutuk awang hian Pathian thu oi a chak omani heti takamin mai tuin chatuan ram ro pui lutuk kan ta na min bua sai mun chu chan ka a thak le lom em mai ama min mai na chan le na tan ama mai ve a thuan oi kha chakom ta chu rem mun pumpel na lo ni le zel box ya chu motif kan thuoi na tur chan awanga chu ani turani rem mun rap tha ka wanga Pathian thuoi tum tu te reng chuan Pathian an mu dan kha Diklo renga Pathian chu mi sual nun rong tak lain an reng nei lo mi rem mang Pathian angin an muwa khamia wang chau khana thuoi an duwa reman hlau wang mai khan ifa te khamo nangma an mangai na wanga i thuoi an ni lo chuan
i vua kan lau wang te khem an lau wang mai i thuoi an ni chuan i khem thei lo hun chui thun oi lo hun ringot don lim na om lo amar chu engang pon khem thei to lo ma la engang point chak lovin tar chau po lo ni la nang man mangai awangai thun oi nga chuan i tong sep thei chung chui thun oi don chu pathianin athuoi turamin ko dan ani khem lau wang ringota athuoi tan pathianin min du lo ama min mangai na chang le ta athu oi turin min soma chu wang chuan Bethlehem atanga Gethsemania Calvaria amai na zong chumeron Paulan saka chumi chang le turin min somani zok ole ka tiang kha 7 day Adventist pastor ten an lo sei thin dan le an lo zir tir thin dan chu ani zoka tuna 7 day Adventist pastor dangina sei dan lo ngai thalengo khem mun mei dil lau wanga pathian rin tum reng te hian an thel hul hual ni ti hi tun tuma hian siang takin ka soi do ni khem mun mei dil lau na wanga pathian ama ring turin pathianin min tilau khem mun mei dil lau na wanga pathian rin tum reng te hian khem mun mei dil an lau na are huna pathian an ring le lo mai don ti na ani pathian chuan ama kan rin dan tura min ko mu ber pathian pom tlak chu mangai na min mangai tu pathian ni ti hriat thiam na atanga ama va mangai let ve du na kan nei na atanga ama varing turin pathian chuan min du zok ani khrem mun medil hlau na wangin pathian rin tum hi kong bo ani ti hi siang takin ka soi duwa ngai thak chun zom zelango heng mai zu lo te tha vok sai lo te tha ku vai lo te po tha chan dam na ta na ro chuan a man tlak ai lo thi kan thatur ani chan dam na ani ther te lo a mai ro chu chan dam na khop rin na nei to piang thar to te ro chuan heng zuk le muam le thil thalo zu le rui thei thil zong te mi pat mai chen na zong te kan sim tur ti na chau ani chong ni na hian hetiang tilo sa hian a lo pian ve theya mấy dù lâu sa te pon a pian te ya maruari te pon mai an zu lei nem sa pon ai lei nem ma se Krista Isu pian thar na rin na wanga thiam chan na kan tia hian an pian thar si lo chuan het tang hian van ram kha an lut ngot thei bik si lo ani ole ka tiang kha 7 day Adventist pastor ten an lo sei thin dan le an lo zir tir thin dan chu ani zoka Fight in Christ channel nei tu pa kha 7 day Adventist 10 thingpui kanin lo chan te sabat kan ser chan te le dan kan zom chan te hi shamhun kan lo wangani ti an soina live video om chuan min ron ko mu vela mole min ron ko mu turi nei lawani chuan hetianga do thuleng vel phot chop me puite hria ta the dar hinuam ti viau mala a patling na lo mangi a ka ti ni ole tuna chuan YouTube lama ama video upload mi in comment a reply na hi lo chiarila isu maya chu thing ka vomi ti na em ni isuan ka unaw ti te hi juda nam ten nia juda nam ni lo gentel te hi ka unaw ati ve ngai lo Bible shit lo lu tu khimi in min phor chole nuwa za thak du tin a video comment tu te hi a reply ani isu hian juda nam te chau hi ka unaw te ati rengem Bible lo enang o marka bung thum chang som thum pathum atangin lo chiarang tin ani chuan an hena kanu le ka unaw te chu tu te nge ni tin a changa tin akyang vela thu ta chu a han en vela en teu kanu le ka unaw te hi tu po pathian du zong tia piang chu mi te nge chu ka unaw te ka farnu te kanu te an ni sin atia tin isua tong kom vek lukabung ria chang som ni pakhat na lo chiar leang tin ani chuan an hna heng pathian thu hria oi te hi kanu le ka unaw te an ni e atia changa ti kan muni Isu hian ka unaw te atia hian juda nam te le gentel te hi aron thlir sang reng lawa tu po pathian du zong tia piang chu ka unaw te aron ti mai ani Faith in Christ channel nei tu pa hi zona ka zo du chu Bible hian juda te hi ka unaw tia gentel te hi ka unaw ti ve ngai lo tia aron soi ringot mai hi Bible a in ziana o mani chuan abung le chang menon ko mu sela ka ti hle mai tuna chuan a dot soi dang lo ngai thaleang Adventist unaw te chuanin sual ti le vela an tling lovanga chandam na an lovanga ti chuanin shrem huna an tale ang ti kha an lau thina ole kha 7 day Adventist ka uhrante aron pu du dan chu ani le ta sual ti vele tling talawa chandam na hlo ngal tur le
shem hun tla mai tur anga injir tir ang khan aron pule mi maya apu na hi adik chem kan ngai thlenga tuna video kan ngai thak le tur po hi Faith in Christ channel nei tu pa ina 7-day Adventist ko khante aron be ma de ya YouTube lama upload to chandam na chungchang zona le Chhanna part 4 tia title po kan da kha ania a full video ngai thadu kan omani chuan YouTube lama khan ngai thak theina omreng ani ti kha kan hanin share tir le anie tuna ngai thang o suala an tluk vele an chandam na abo ngal ti na ni lo ti khalo riala mi chueng tik lai hian ngen bo suala an tluk vele an bo ngal ti na em ni ti ai zo na chu ni lo suala an tluk vele an bo ngal ti na ni lo an bo wanga tlu pon ni chi lo thu di gan la hereng kan ti ni kha wi re na suala tlu te corruption suala tlu te hian kong dik khan la hereng amaro chu suala an tluwa pathian la ka tangin an bo kan ti maya an ril ro ro chon pathian chu la herenga an la bo ral lovani pathian in nun na bu tan ming la thai bo mai lo kan ti ni kha an thi ma jong ka chuin lam le thuna pe amaro chu thi thleng poa an rin om lo ni chuan van ro rel na an chan chin chu chip chiar takin le khabu ti kevin an enanga hemi hi piang thar to ania suala atlu le thina lo tho le thina ngai dam lo ni le thina ma se tu le thina atop thlengin sual la atlua hoi kir man to lovin setana boya atang le ta chuwang chuan nun na bu ming chuang theini to lo ve tin van ro rel na chuan nun na bu tan la thai bo mai don ani khami ma kha chu sualan tluk velen bowa an lo pian thar vele siak lut le a sualan tluk velen bo le a thai bo le a an lo hoi kir vele a siak lut le tia nun na bu ti nok zong ang kha ni lo o khalam pang kha ani reng reng lo tuna pathian ei lo piang thara pathian fani nei lo chang to ma se sual ei lo tlu le a itlu ka wang ngol khan lal pan nun na bu ta i minga thai bo ang ti khring reng reng su pathian fa sual tlu pathian fa chak lo ini mai bor so ini mai tong trai point tharung su alpa hei suala ka lo tlu ta a khongai takin min ngai dam ro ka sim du ani min sim ti ro tin trap chungin alpa lam lo hoile mai ro ti chuan pian tira tang voi khalma thil ti suala wang mai lalpa chuna tharin lo ngai dam le mai don che ni amar chu min lo ngai dam le thinang ti rin awanga ti sualui le thin lam kha hian akok lo sual pal chak lo pal wanga tluk pal ani kan soi chu ni ti khai lo thredon nia ole kha 7-day Adventist pastor tena an lo zir tir thin dan chu ani zoka Faith in Christ channel nei tu paina sual ti vele chandam na hlo ngala shem hun tla mai tura injir tir anga aron pu na chu adik lo zia lang chiang le ta em ani Faith in Christ channel nei tu pa hian Adventist unau 10 sual ti vele chandam na an hlawang tia an soina lai hi a hriani chuanin an soina lai video te minron ko mu ve sela kati hle mai minron ko mu theilo ani chuan hetianga social media a thupuar poleng thubel chian dol lo asoi thin hi simin thudik takhiron sei thin sela kati hle mai Faith in Christ channel nei tu pa hian 7-day Adventist ko hran le pastor pel biak chhona hi aho em ringot maya dotin mi puite hriata aron hek miel mai ni tong kam chal tlai tak tak tele diriam tak tak te point atong khum nge a om zia bera chuan 7-day Adventist ko hran le pastor pel biak chhona huat nei na khata he a huat na tang hian an beya asoi chiam maya thudik hian de seng lo ani bere tuna chuan Dr. PC biak siam video react na kan ngai thalenga Dr. PC biak siam atan luat wang hian athu soi hi ain kalani ti helo lekin Dr. PC biak siam athu soi hi alo thlop vea tuna ngai thang o mi zong hi bera mangin kan fak boma isai bung som nga pathum ti hi kan pomem bible pathian thu dik tak angin kan pomem mi zong hi bera mangin kan fak boma isai bung som nga pathum kha kan pom tlang em le kan wak bo vekani apian thar duwa chona wak bo to ngai lo ti hi bible omem Genesis atangin thupwana voi khat ma omlo ole kha Dr. PC biak siamana soidan chu ania pian thar to nu awak bo the to lo ti hi Genesis atang thu puana hian a omlo ani ati ni tuna thu soilo ngai thajelang pian thar nuwa thil ti sualte entinan tui puisen an kan nu kha pian thar to angte po in te khinania thalera an wakta mosia ho kha
thaleran ti sual na sat zia te kha kan thia dero chu bangin piang thar to nu hi kan vak bo thina ni lalpa ni na va bo thailo ni lo ti zongin ka soilo kan vak bo chum bera mangin kan za hian bera mangin kan vak bowa te hi bible thu pathian thu ni zo kani ole ka tiang khan piang thar to te hi Pathian ne atang hian kan vak bo the ni ti aron soi ni kan vak bo the reng bo kani amaro chu ka poi ne ro chu mi hring va bo mangte chandam tu ania nang mani po khan logical takin han ngai tu ula vak bole thei to lo tlu thei to lo Pathian tluk san thei to lo chu ni la kan piang thar nuwa hianin tharau thiang hlim pe khi kan ngai do nem ni tharau thiang hlim kan mamo do nem ni tlu thei pian thar to nuwa hian tlu thei to lo vak bo thei to lo thil sul ti thei to lo ni tai la tharau thiang hlim kan mamo do nem ni tharau thiang hlim min om puya pa hne na min hruai kir le tu hi a om ngai do nem ni in chirna thin lung te min nei tir thei tu hi keima ni atanga chhuak ani mi alo ani in chirna te hi tharau thiang hlim atang ani Pathian kai hruaina tang chawa in chira in lam le na po nei thei kan ni ami hring ngau hi chuan in kan lo thei lo khop mai ole aron soyang khan piang thar to te kan tlu thei ngei maya chung kan tlung na tang chuan Pathian kai hruaina in chira Pathian hne na kir le in lam le le thei cheu kan ni zia kha aron soya ma se he thu soi hi he video nge ya hian ama hian aron kal le a chuwa kalna thu chu lo ngai thleng o speaker lar ve mani isua kan rina thiam kan chan to nu hian kan tlu le theya hei hi lom kan tlu le the ti ho hi chu ke chu ni la katluk tir vek tong an sual hun hi ka changa katluk tiranga rem huna hian ka thak vek tong ma se Pathian in charge sa ke hi min da lo lo hi awan nei khop mai soi tu hi o ka kha aron chandan chu ani le ta atira kan tluk thei zia aron soya atop lama chuan kan tlu le the ti ho hi chu ke chuni le katluk tir vek toang an sual hun hi ka changa nga katluk tiranga rem huna hian ka thak vek toang tin aron soi le ama hi aron in beitok em mai ni achang le piang thar to hi kan tlu le the ni ti zir tir tu te a ho em a tuna ama vekin kan tluk le the zia aron zir tir le don ani tuna video karon play tur hi pastor PLB Chhanna thu soi ari ekna athil soi ania ngun takin kan lo ngai thla theu don nia ani le bible te yen mi bote no em om te reng mai bala ma te po Pathian zong le ro puin ni ma se chatuan bo ra na changtur an ni ti kan huwa e sawang ei po fatir ni na chawai khata ya khaw awangin trap chungin mi tuin zong ma sela in lam le na rem chang amu to lo chu wang chuan abora le don ani chu tin an ni te khapen ti ko ni tharau thiang lim lo then nuwa tharau thiang lim khat ve tho khan ni piang thar ve tho an ni ma selangin Pathian bum na suala duana bala ma suala ko nga an tu le tlat sim to mia lo an thi ni khatro mo khang ti khang ai dam an ni ari nom to lo wa kata khan an tharau a boral thu a om lo ngai dam an ni arin om to lo ati a an ni arin om ti veila a zo der chu wang chuanin an ni kha chan dam an ni to a suala an tlu vele ane mai ke ni po kan tlu ve thin ole kha aron soile dan chu ania anni kha chan daman ni to a suala an tlu vele ani mai ke ni po kan tlu ve thin ti khan aron soile ania atu soile ui beng hi hlin tu rom lo ni ain kal rep mai ni achang le kan tlu thei lo ti a achang le kan tlu thei ti ho hi chu hramhun in char chu ni la hramhuna ka thlak vekang te ti a achang le kan tlu thei ron ti le boxia mani in nial reng ringot mai hi chu a ha thlak lam dewani e tuna athu soidan kha longai thachiang leng o suala an tlu vele ane mai ke ni po kan tlu ve thin ti khana soyama thu soiron nial don hei hi lom kan tlu le the ti ho hi chu ke chu ni la katluk tir vek tong an sual hun hi ka changa katluk tiranga rem huna hian ka thak vek tong ma se Pathian in charge sa ke hi min da lo hi awan nei khop mai soi tu hi ole athu soidan khangai thanon le sakang o suala an tlu vele ane mai ke ni po kan tlu ve thin hei hi lom kan tlu le the ti ho hi chu ke chu ni la katluk tir vek tong an sual hun hi ka changa katluk tiranga rem huna hian ka thak vek tong ma se Pathian in charge sa ke hi min da lo hi awan nei khop mai soi tu hi ole kha tiang kha atong du dan chu ani thina
athil soidu dan bon bon atang hian Pathian mangai na le Calvary cross hian athin lung hi alat ki tui ral velo ni na lang tuna athu soidang lo ngai thleng o in zirtir chiam pat isuan hena kal tura in som le chiam kha kan ti thina ke ni chun alo ni mi alo ole kha kha a soidan chu ania isuan hena kal tur hian in zirtir chiam ngai lo in som le chiam hi ngai lo tin tuna khana soiania kha thu soi vek kha ama vek hian atopa arun kal le don ani chu chui lo ngai thang Pathian khongai na inamin chandam na hilo pomila hunat lai tak tak ma hianin in lam let ila ti hi ka in som ka som du chawani ngai thatu jong song te po abo thei ti le hunani to lo a khongai na hi bo thei lo tura min chandam nei fak a hun to zok itlai palange van kan khen ma hin itlai palange ole kha kha soile dan chu ania atira isuan hena kal tura in zirtir chiam in som le chiam kha geni chuan kan lo ti thina alo ni mi alo tin asoya atop lama chuan hunat lai tak tak ma hian in lamle turin ka som cheu ni itlai palange tin aron soile angloya fight in Christ channel nei tu pa hian athu soi hi khoi zo nge oi tur ngai thatu telam himinan fil fiale se kan vati ve ngai thatu zong te ka cha du cheu chu fight in Christ channel nei tu pa thu soi tam tak hi oi om mel takalang ngun tak le chik tak ngai thak lo phei chuan athu soi dan le midanga beidana atan chan zong hi adik vekamoti ol hle chuwangin YouTube pa ama channel kaltlanga video aron upload thin te hi kan lo ngai thave thin ani chuan henga video upload a thu soi dan le midanga beidan zong te hi oi dan tok le ngai thak dan tok thiam sham kan tum don nia ole khati chin kha tun tuma ta na fight in Christ channel nei tu pa thu soi Diklo kan han react thei chu ni photta sela Pathian in rematia kan damani chuan ron chun zom zel kan tum don nia in zawain lalpan in thilunga thu soin mal som theu cheu ro se amen